Shubor nakaslem jong unausan hima. Kakasi Students Union mentakasngi kalayo ban kendo ya ka komiti balathau da sarkar jila ban penthamai bat penbhai ke MPSC ya ka komiti lalam khmat da uba FR Kharkongor IAS kumu chairman haga jingdan ringkat uba Cyril Vidingdo IAS bat Professor David Simli kum kidkhot bat kiwe ya ka komiti lathau hadien bakaseng kalabu ya ar phautali kimat jingdawa khmat ka sarkar ban penthamai ka rukam tarikam ke MPSC kani ka komiti kala de buru ek jingker pat chaki pat ba ban ajing mut halor ke jingpen thamai ke MPSC ke balakut ha ubnai rempang kimat ki baka seng kala bo na kini ki ar phautali ki kenthop bade ban pelat ya ki mak jong ki be khone ke exam nang ta ri ban pendu no ya ka personal interview nak benta ki group B group C bar group D namar barabor ka jing bakla la ni ka jing pamsap ka ya hapo ka personal interview hakani sngi ka seng nalor ki ar phautali ki mat jingdawa bala de bu kaseng kala pensngoru halor ke jingmi ki recruitment board hakani gisngi ki bom shamdan kinu ki kendon an halor ka thungkam thungjam bat kirai bakami na kani ka committee de ban pharu shekini ki recruitment board bat ka DSC baka thungkam thungjam kanong ka bakhoi kaseng kala ajing bodru ban penduna ya ka pisa ban siu by examen bat ban bu kendon ru ban ailat de ki brio ki baduna ki department bakina ban apply bat ban ya le ki exam thungkam kat kum ka Cyril Vidingdo balongkum member Commission Secretary Jangka Law Department, Personal AR Department, buat ke babat Secretary Jangka Law Department, badi member Jangka Committee. Di yakani committee hadin kajing hi nakalian kaseng ban wanra ya kajing kala hapo ka MPSC nakalian ka sarkar kala sngap ya kajing ujo nakalian kaseng buat kala na tahu kanika committee. Buat kani committee naru bunai Januari kala pelat kong ya ka jaga kubor jongka ba kinu ki badon kanu ka suggestion bat phaya ke MPSC bikin touch kan committee bat ka por bat nakalian ka sengru mila ai kiju ki suggestion ju ki mat ki bangila dawa na sarkar mila ai bikin sama ko kon samaru atau ka por badon ka session ya apo ki mat dawa nakalian ka seng bat ka minta skiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki aku ki mat dawa jongka seng menia kajing elang nilai discuss we point nakaliang cukup komiti kira shim ya borok ki suggestion ni kita kimat ki bagi ai ni buat kinsa ai kata recommendation syapok sarkar buat ka sarkar onda layo kata recommendation kan tahu ti an ban kunu ban penkela ban penthma ya ka MPSC ini di tangi jingstang buat nihap petru nakaliang ka komiti kan sa khodu ki pai ba ke bala ai ki suggestion ki jongki kumnu ban penpha no kini benta buat onda la ada bio li borok suggestion kin sa la ban wan kanu ka point bakila ban le ya kata ka benta kabat khamtam ni ya keren ru halor kani ka committee ba kumbingi ya kini kisngi ni kwa ban penpha ya ka MPSC menta ni la don hakalenti ban penpha ban penthama ya ka MPSC Andre ni iru aki ni kis benai kebalade kisnen kebalade bigila mi ini ki recruitment board bapher ini ka jimi jongka medical recruitment board education recruitment board kibe bala pen mi daka jela Meghalaya te kini ki recruitment board menta kumuni hi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban thungkam thungjam menta lara borok ki department ki dola ka jong recruitment board tekan mentoyu ini bangin penthma ya ka MPSC tingi la ikran lor te mat ruba kani ka recommendations ka bami na po kani ka committee kede ban pentrikam ru sekitu ki recruitment board namar kumba phi kini ki recruitment board menta manu bapet kidi ki brio ki badan nakatoko jugo department apa ki brio badan hatu department ki recruit ki kat advertisement ki pendrung kam te kamut ki kadon kala pendon kata ka jingla siliang plus nanta bakamdon kanu ka rules kamdon kanu regulation kini kindiat nai balade PE ka bajai ki staff nurse aba ka medical recruitment board kipen mi ka result ki declare ka result ar license hadin balade declare result ka mi ki bun ki jikulma aba ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala le kani recruitment board andre onda ngilai pet sani bhaya kata ni wad janai ni bakamdon kanu rules regulation te kumnu kanu ka board kan tarikam bakamdon kanu rules regulation ya kam la patha be ki doctors ki doktor kin pet ya kin pet kin nongpang kin ya kam jong kin pet ya kata kam thungkam thungjam terkadang don kam
bah kini ki bun ru dan kam ki beri ke belong specialist ki bastu ya ka an ki bastu kumnu ka proses ban tungkam tungjam kenang ba kanu kam long ka ko but ni kermen ba onda kala mi ka recommendation na kani committee ka juk recommendation kin pa kini ki buru kenang ba ka tungkam tungjam ya pa ka jela kan ka bakku to ki ini ki atur limat baru ki balong don kam nomor ba ni don kam ya ka sistem ka bakku minta bunsin da kandak exam ke MPSC kami bi kajing ujor ba o ka don kajing laptop kajing le shigang man ka po nakaliang kasing dengi hapan mi madan kamot nak lifespan 100% si lifespan si habdan bi hapo MPSC ban ya dawai kani ban penbet ya katai hindre lada ngila ban penbet ya ka sistem nama ka sistem hi kalau punta ba kamdon kanu kajing khu ju suba kala ban ko ahni kala ban ko han kalian tingi don kam ban reform ya ka boro sistem ba itu ki atut ki man ngila ki baru ki atut ki man ki don ki sistem ki ba ban pencai ba kanum don kanu kajing ko ka kimat ke bakumsan kolong ban pelat ki marks kinu ki candidates ki ba apply exam ki la ban tibi hamak suluki ni dawa ba posing interview kamde ban dan tagi group B group C group D amar man ka pon ni ba kajing huri pura ne kajing bamsap ne kajing bakla kaya di ka pok posing interview teng kina ki ba awan chakmat akar ten examination kim ju omak ba he apok posing interview hending tu bawan nadien itu yo omak ba kami posing buntin ki ni ju asno ki kitin ba dawa pisa kumi kumtai kata kaditang kajing batai na kilang kipat ba kumna kanu sakhi ban tiga kata man kapor ka jumi na kapor kaposin interview hi tingi istu ba kani kajing dawa on penduk kaposin interview kamdi kajing dawa na kaliang jungi ka bawan ka bami na kaliang jungi kala mi ka government central government order ka government of India hi kala batai ba ai group B group C group D kanum di bandan chukan kono posin interview namar undan kam posin interview nam takini ki pus tang tak grade A dan kam posin interview tingiru ya ka e ka bala kala de ka an pa na sarkar India ni ong ka jela jungi badi ka di ban kam but kidon skibi kiman ki balong ki ba kam dan kam hi ki ba ka MPSC kala buat ka ni ka committee kala sim ban kuntumai ka MPSC itu ki ajibun kan balau badi bandong ka MPSC te kalong independent hi ya kata kalong autonomous si akan nature Andre kalong subject ya ka state nomor ba habu kasing ka tauan ka state ban pentrikam ya ka MPSC but si wi sho bangklat ni hai jing dawa jungi minta sing adawa ru bangi ba kidon ki nam ki bre ki buna ka dekat man jungi bunsing i kadon ke reservation ke jungi Andre yaki pat ki nu ki examination judan bapet judan bakini te ngila ajing mu ke MPC ba kidon kami policy ni dan kami guidelines nang nam taki di kibri na department nang bakir kinyo kana equal opportunity kayo kamo cha atau tibo nem pati ko di ngaji mo biya kami ya kata ka di kamot beniko biya ni keren atrai minen mi sisni ngidang shui ka qualification bala pen ban chairman jung MPC la songpan mental awan chairman da we kipini ru ini mene kini ki members ki badi menta ki members ki bala dia ka MCS bala de ki professor ki bala education qualification juki par kata hi ketika jing dawa jung mar ki por bala da ba teng ki members bala MPSC ki teng ki political appointee jung nu re jung kim don ke qualification kim don ke babiang kumnu kila ban sim interview ki MCS sama PLD sedang ditang undergraduate na bidang ditang graduate kam ni hab kata kata ka benta kani ka benta ni iba to kila tung ka song ka jing trikam di pan kalong kumnu kajimon nang jung professor de nakaliang ke committee ka kwa ya ka expert opinion ng professor David Sim kumutip i professor David Sim le ilabat teng ru chairman jong ka UPSC kaya Union Public Service Commission ka beri ka lidu ba kulong examination ng taki IAS IPS IFS ilabat chairman jong ka UPSC ka jingdon jong i maniru ila ai jing bon ki ba kumnu ban conduct di person interview kumnu ki ban conduct examination ki ba ka MPSC ka di ban le bas ki an ki ba hapun kumai kalang ju iru ila bun ki jingmut kala ai bat ka committee ru kala shim ki jingmut ye boro bat kan sa compile